Aquasia Commander 6 Hello Serious Ochedia Mpontete Crafo Mwanyame ayebuafo Ono a wotie ni masufre nim ni made stedie etie mpa ebo asad na otwofro adom afiri yembiem yede nyame ase bede nyame ase nsoma won so kra bede nyame ase nsoma men so me kra se nyame adom nti ye sate ase ni ase hia na otwofro mu mede ni akwasi ensi Asem Yi Di Ka bre na edrusi propaganda for promo Banyaminti ebefa. Another permanent wouldn't come out tiawa. So sad. Because boy say Babe na mti say no peso ba ko so say I think the Obuasi area modem in the Ashanti region. Kam kwenhia. And this is the last quarter of 2024. As usual, je sunsumu ne medie be kwa che mo bonne. So maka omo ena maama wote bi number bi no na makra kumase kwantempo so nam ga na akwan so ena wonum wotwini pamoja ka bi enu a entu ya akonya accident so but nipa akrevi bi atunu trim ese bonsam na ahyehye bonsam na eyidi ato se ye kobro nya se ya obenum nipa moja tia Tony Petrim say do this time dia as they say encheda nye normal encheda nye nwanwa bebre because bonsam na ahihye. That is the thinking of Ghana ni encheda say the go come to make sure say ya ka twemu ekoyie no ya buye ni agu ni nyina so ko nim say sabre si ya yo ba bi e be kwa akoche. It's so sad what happened over the weekend and I remember that mama fa kafra ne yakọ enkoma abusun a wo hwere wade hye ene sofo pani ono so de ba ekofa asa akọ hye ba Bishop Salifo Amuako Alive Chapel International sofo pani yo komu ebejo na anopa yi a make kambom yi a team ni putu enyema together na team pai se ba ko so esi obuase ni pattern ewu amunum ho a ka akọ hye Mame kola mne benua Isaac no manyonko di enkomo isanso no wasa ama ne boy mu details nyina ai kwa kwa de nyame adom akwati ai kini patent de anodi ade na ka ne koi akwati se sia me no ka se de me gina oboase kwapia kwantimpo so baby yefra aye watchman na VIP bus dia the registration number ER 2445-11 obochire say free Kumase and Bantama and ale Lodua oba be sia koye enchi na opedi bakwa o te bus num e ma nya ne ntie say womo aba no na enchi sprinter bako aba be sei e wo kwan mu iti wo buru yi nipa no ne niama na na wo sa enchi car num e de be car womo a womo eye some boy car num e ba be car womo sa VIP na e ko enchi num iti kwaya akasa e wo car num driver no ne passengers na womo e kwaya akasa e kan ne bo so a ni na so no okay, also I must say akasakasa na and just 10 to 15 minutes impo and a car will be wa and a car no ekowura somewhere insuo so da ho and a car no kokowura eye insuo no iti wo mo a podin epie ye ne de nyame adom omo ho anu de ebi ne prepare ye do omo ko ayaresabia nipa mako dumienu na ato nananom e wonse do na nipa dumienu no emu enum eye ema na ema na fada baako eka ho na emu enso ne de wo mu nyina eye emema wo mo so ato nananom e wonse do na ne baba ndura no ntia manya nyina akra kire se omo te se omo susu se bia na insuo no kura no nipa ne bi ebetiri asa wo insuo no it is a commerce tanka police for the ba no ma pet pumping machine bi na nka omo pumping eye insuo na so benya omo mo ni mu insuo ma dware no anka omo ewura insuo no ma se dware mu ahye se bia na nipa ne bi ewo emu ana na akwasi bi bedura no manfa ne bete de tell me so manfa ne bete nyina ne se emrante mienu bi wa ha wo mo kire se omo mpre e ma me nche video bi wa ha adan a
ɛyɛ wɔn company car ɛna ɛnya accident ne nti no company no Badwam ntina amanfoɔ bɛka sɛ wɔn company no nya akonya accident ne nneɛma ɛnam so ɛnyɛ wɔn deɛ ɛne deɛ di kan a wɔn ɛte aseɛ ɛbɛka sɛ wɔn mpere ɛmu egya ɛna mi de mayɛ mɛ adwuma ayɛ no na akwasi me mpɛsɛ mɛnsa no bɛwɔ bebree nipa ebinom wɔ ha a wɔn ɛte baasi no mu a wɔn ɛpira ne bi ɛwɔ me nkyɛn wɔ ha akwasi yɛne wɔn ni nkɔmɔ na yɛ mi mo sɛ asɛm na nkasa paa no wɔn na ɛte baasi no mu emu nkyerɛmu ɛne sɛ minia mo hwɛ he ɛna ɛkɔ yi na asɛm na nkasa mo na mo te baasi no mu ɛyɛ dɛn ɛna ka yɛ abɛtɔ hɔ nipa dumienu ato anananom wɔn se ɛdo yi. Yo efiri kumase yɛbɛsena kɔ ɛnkyi by bus na ne de ba bus se mi ba kokɔ aboy ba kokɔ ɛnkyi the first bus ne di kai 2 yɛ ne de yɛbɛsɛ wɔ kɔ im na ayɛ the passengers no yɛ fifi form ayɛ no na second bus na ba yɛ no na emu da hɔ no mo ma yi na ɛkɔ join in them second bus no nti along the way na ayɛ kɔ no car na emu ayɛ ma ɛniɛma ni nipa mu ayɛ ma nti along the way na ayɛ kɔ no na ɔsa ko madam bi ne ne niama na ɔmu gyina filling station no sa foul the no na no for no na the passengers we were complaining akata e ba ka enum nti minim say dia say no na e bi e ma ono so ye confused dia and after that akata na ndi be 15 minutes cra e ni ba yan so na e sha minim ya me ka say me fra me ti ene me nine sana wo de ohun no wo so ohun ni sen it is am say yan na ye ti first car no aye sama boy de no nti inki de no so say ama o mo be yi inki ko de na de so sama boy de no so am say ya car no so efi mo kwa bi no timi sene sika na mo bete e wo kwan atwen car no am say e be fa inki fo na kan wa ya ko no na mama bi su twa ticket no bi wo kwan nti ye duru na o fa mama ne kan ho na ni hobby ono kuta nema ana kazi so wane kasaba ndi be do wana so ko ni na fufu na odi ko yan ko be bar speed na odi ko no na ni mse si de na ma si ko de wan here ma me bi na ma bi ko ai se do be yesro on cut of I do 10 minutes ana kana ko e ko se me ma ya hu se de ko wi an yes police for me no so titim bi police for me no wɔn so wɛn wɔn so try ana so wɔn so wu okay e go me de mo de minti me ke ba wɔn tuo na ya hu won so mo fire de ba mam na stand for sianom at least for boy ade some why ha e wo ho na to akɔboa na yetimi a savage situation nipa dumie no 12 Emma 5, Mema 7. Yempese be conclude but pen ye ka kuse pen say asem we ni adanse de ho abi ni twade ya adanse. So eye confusing ko na driver no aye ye ntimi wo de car ko hye so nim. Anana speed wo mu because no ka say ho eye esane ne curve mu no. Na speed wo mu na ni ba ho se wo dru enso na no tino say Doli you bet me aboa ne so de bewura ensuo nim. Afei enkomo akase e babedi the East Legon accident na esi e quick man found your video no. There's a CCTV footage we etimi bo aye ma ehunu sene accident akasa esimbetu show TV no so. Enti CCTV footage no enie. Ejuwon say Bishop Salifu amwakoba no eba no car no eba white car. E the speed pa ti show be accident ni esi o. Ahanom eti omuka no ena eba na kobo sa black car nim no so the white car no Bishop Salifu amwakoba na wanya 16 years yeah na ochi car no the 16 year hwe se sim ko yo hwe speed ya we East Legon. This is a residential area highway o eso hwade Pesani abemu adi mrika tente etina kamu tu ye de kobo kato afei te obenya second video na mame ma second video no say okay me second video ndi ama na wahunu sane car no ade kobo mu no eja to ma na shave dwene ama nipa na ya sanetim no it's going to be cry identify mo. Say where you whine, won't be cry identify mo. You see,
akora no ye 16 years no a different issue e be dey ho komo later but that speed e course wa residential area no enye na every multimedia ni mu ha fan of street multimedia ni mu ha abosai 747 penny better speed ya mafo ekọ kwan we so penny better but maka ye ti omanya ya adwe say the last quarter of every year bia no bonsam bia sori and agini pamoja it was a car kwahyiesi it is 747 penny better multimedia ni muadom speed ye bi mo ko hanom nya de ketwa and sometimes you ask yourself why kona ketwa 60 years to me drive say ya if na woko me pena ho N1 me pena hwa akra kuma se highway obetu o kan be fawiem wo ye East Legon hwe kasa abo apeso e wo holom na hwe kwan kakra bi onyaye speed a odidi ana odeba to the bia ye think and you see patch my video be na I have for there bi se utwa ya there's a traffic light minim esu ya wo Ghana ya shenka fomu se ye ya ben traffic light up I say huhum bia be hye mu se o se etwem ansa na so red driver ni bia dodo na e ya ben traffic light e ho na wo speed eba driver ni wo memu e ben traffic light e ho no se the car no se accelerator na ye adwuma yie hwenkwashi akora yakofade aba 60 years though yet to be certified some pass 16 years so 60 years in so awofo ne ya aware say akora ne drive dada na sa akora no 16 years ne papa ne maame unless we ne maame ka awofo ne ye aware so mo ba no 16 years na o drive ya na though I've seen a video be a Bishop Salifa Mwakuna Kasamu na wana sorry them now work say on wa drive here over the years so need driver's license wa drive here so there be the number or need registration number a div in the bone that's a different issue e be kwakọ kan ho asem but so say asem ne share o and na man krofo akotwe sa we nyina de aba so menyini se na sofo ehwe ni mu se bibi se ba be si na akwa mu ko sofo tibi gira sorry dem e say oh me de my driver Ghana me need driver's license police ni who dare you so be stop him wakwan so I'll just place a call to your boss sofo gira sorry dem so you encourage and sorry man no you encourage wo busua et you ban to only driving license go quicker or fans are normal because papa create pension saying up to now new driver's license now me 60 years I'm compare driving license there by day so the best some of the jokes that to be a create to assure them so no yeah enhwe ye ko be show be keka we nyina abomu a then eya be come here say abusua the driving license am fanya hey because I know question the ban was 16 years and what you car are you serious no other person than Bishop Salifu Amwako ne ba 16 years air driving are you serious and no cry how mete okuni pa kwa wakuni pa kwa o ni pa hwedwira be kwa sisi enyankura hu abusuya esu enyankura abusuya pokura esu hwasemu ya makoda ketu akofade aba and this happens on all our roads no see akwas na hwese the cars ni bi e komrika uye mbehyew VIP cars aye kan wasemi
Now some accident be ya din pa no sha some drivers no slow down but and go back on the road Kumasi Accra highway kwa speed of VIP buses iko ko speed pa you am kwa Accra Kumasi highway enye kwa papa bia so na msa adam so na mu nyama for R35 ribi ni M13 na kamni na mba kwa so speed the driver so krumanum eko sometimes you ask yourself why ye kwa hefa the eko no bit TV joka say oh metema motorway me the 6 minutes e twata motorway what is 6 minutes twata motorway and ye kan ya sene oh ye fie mu oh me kwa ba sese awrewo baby aye didi anim ede ekono enye ene yanka no kore amfa nkire ho a ebekoso ahurama ne se yae beso de ade achi na abomode na abamotimi de anim ho ademo a ekofo drivers sebe ya adwen nya adwuma ya please for being so ka ho be drive ya please for being so drive wa hano it is 7 years no kore you are part of emergency cars ye mo kwan mo cross traffic but say do baby a ye nipa area so a say be mara ne cho 50 baso ada haji bi no mran tere so kasa say the place for me park speed e o ye nim hadom no what we wa won tiase area like Fanofa Street ye nipa twam sa any overtaking basa. Ibe nya bonsam de ahye no. Nkosi aga. We no be catch am self am akobai. Kai nkosi ba bia. Ankosi ba bia so a enya nwanwa eye Ghana. Ankosi ba bia e ma no nwanwa eye Ghana. So di kaka so o manye dwanto ahene wo mu de. O manya so dwanto ahene so o to adwem ya mane hunu nyina no eti ankosi aga e ma ne nwanwa o ku bi de hye kwa I will not be surprised say na next sermon e be se nyomu mre na aso nyame na to ne sade afrom nyame na nim time obi ade be ko ne ko obi afa so be ko that will be our next sermon oku obi di hye o ma hye dwere be obi on kan bi hye mu o tie sikwan mu na ba mu atimi de car the speed wo East Legon a residential area here ni pabwa peso say the speed say enam enya wanwa and I'm telling you yetia enkosi ba bia enkosi aga kusiaga so nyame na ya adom ba no krempa nyina nim se enkonkosi aga bibia ansi and the driver say pokwa ne kanya nkwachi a ye compensate abusuafo driver say na driver careless wo ye mamu a o mka nya nkwachi a ye compensate amanfo na tekanim to be afale say ye kum nipa ye normal ete na no abante ka che se Ghana fo mwe ebi wa na ye dey enya nwanwa how many cars na wo mamu a ye first say passenger cars enya nkwansi a ya compensate abafo na tekanim because commercial cars nya ye third party discuss no benya ale de tse ko ma private car ni pa mienu miesa de tim eye comprehensive car efa ni pa duonum efa ni pa duasa efa ni pa edu eye third party etire be sia no eti you see se obi efa obi se driver ni a bibia mpuso ni se ma me fa driver ni a se bia onko kwose o hanfa ma me
na ye na ba na VIP ka konya nkwanhia enipa edumienu na awu afro be se na epra and wo compensate obi skakase a e ka se be ye fa shakafo a ye betwe ho pa bibia nsi ni wo ukwa ni wo prepra kwa wana kwa hwe ho uso yam shi wa obi because no na kwa na ni wo hu ye kwa ye mfi na wa obi pi aba bibia nsi BBNC o BBNC but you want to share ya wo sa nhade ya adwuma but dreams that we want entiase why should a commercial car you man third party insurance na car ni pamienu na team comprehensive this is Ghana for you. Once again, my bishop for you yako. Bishop Salifu Amuako. Ne obako fadi abano. But a yes pasa kwara no nya 16 years and no driving there. Then suffer 1 year. So ban was 16 years pa no man akwanya and say na akwa needs to be driving no onye first time driver. Say na akwa da driver no onye first time driver. To ya akwa da tim say car no twa che. So no one papa kai say ono wa drive ya but only driver's license no. Utim say akwa so drive ya che. Why kwere the key e sha akwa na a day yeah your senior brother is celebrating the 25th birthday. When a diki ma kwada say uncle to ade okrobumra. When is a kini man? Yempese because akwara ni picture ho. Yempese be the nyameka just akwara 21 years. Because mo bad watch your pictures bebre. We hope say asofo ya me sofo de no man me nyina toto da kwem but it's so sad. It's so sad. You be share National Road Safety Authority ye wura mu biem ye be sere MTTD ye dru hon mu biem time ye fi say bonsam bi te baabi ye on de ne o ye nyina ne say ebre say su a osone nipa moja wo Ghana nko ano enye nko an e drive you abroche nyomo drive pa omkwa kasa okra no edoso kra che kasa ewe ekrum anom basaka nkwanhia basa wo ka obeka to say ya kwanye wakwan nye so drive so ya ka onya nkwanhia ekwan kro na obi ko baaye sa kwan kro na enye na eno bi fa so okode baaye yes aban be ya kwan de ambaye nyina but see ye krom anom no as for example how many times that say e ka nkwanhia so fitu kwan so. How many times? But Ghana ni nyawu sia ye kwanda so say kim. Wo ka da e kwanda da so na ye yesi anya ne dai. Sa kwan na o fa so da okuku nipa no. Sa kwan na obi akwa ba 30 times. Obi akwa ba 30 times. You best National Road Safety Authority. You best MTTD. Mo campaign ye mpese me na kwa yese se be ye pay Xmas nko an be intensify that campaign no we be wura Xmas hwe a voice all the beba and I drive safely as if say December nko an drive we are in October nipa dumienu na ewu anopa ye we are in October ye intensify a campaign against reckless driving ye. It should be part of our daily campaign every day. Ne friend nwa kwam ye sere be ya a cheka fo de ka ekum ni pom ma no ye de ka kese be to mutiri so. Ne nya se we friend se sekesa ekuma de ama obi ano. Me de akwesisi ya. Me ko mine kwa brasante e na bedwafo aye krase aka chos na no pe ye wo. Exclusive interview at the majority leader Odumanya for Alexander Kwame na afenyo marking
ba betwe enkomo ana no pay e won pensem eso we kuma mfa cha kese enkoma Mr. Pare wo Unique Child Academy one a teacher for wo Unique Child in no pay me chiamo. I say very good morning, thank you ne adwuma pa mo ye e de boa o my Ghana e dey akwesensia kai sister Asem Yi Di Ka Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka, Asem Yi Di Ka. In the Becca, Akwesi Commander 6.